Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Laha ka nkandziyiso lowu hi ta ya vulavula hi beef leyi nga kona exikarhi ka producer ya xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikulieza Ndlovu, DJ Gift Magigwani na producer ya Benny Mayengani the President Hlavu the Gupta. Laha hi nga fika hi vona Hlavu the Gupta a fika a cakanyeta DJ Gift Magigwani hikuva vekele xithombe lexiwani, laha DJ Gift a va ri estudio naswona va basulukile swinene. A tsale leswaku ni xavisa keyboard ya Medley 39 rand ntsena. Se DJ Gift va fiki va angule eka post leyi nga tsariwa hi Hlavu the Gupta, laha na vona va nga fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tsala leswi landzelaka. Va fiki va vekela keyboard leyi Hlavu the Gupta a nga fika a chinga hi yona va tsala leswaku keyboard leyi yi ya ba tidzivadziva na voice ya mbuti. Se hi marito lamawani mhaka ya tidzivadziva ha swi tiva leswaku Mr Post va tshame va chinga hi yona va tshingela Benny Mayengani the President, kasi swa voice ya mbuti swi tirhisiwa hi yena DJ Gift Magigwani loko a karhi a chingela Hlavu the Gupta. Se lawani DJ Gift a va angule eka post leyi nga tsariwa hi Hlavu the Gupta. Kasi hala tlhelo swi tikomba nga ku Benny Mayengani the President va khomeke kahle hi nkandziyiso lowu nga endliwa hi Hlavu the Gupta tolo, lowu a wu endleke ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a chinga swinene. U fika a cakanyeta producer ya xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikulieza Ndlovu DJ Gift Magigwani, a tlhela a patsa na Psychology na Mr Post kwalayani, laha nga vula leswaku DJ Gift Magigwani a nga hlambi naswona va tirhisa ku yini le studio loko DJ Gift a karhi a nga hlambi. Swa ta vula leswaku estudio ka nuwa. Laha Benny Mayengani the President hi nkarhi lowu Hlavu the Gupta a ri ku endleni ka nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, va fiki va tsala leswi landzelaka eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Chauke byelani muhumelerisi ku a hlamba. Hi ndlela leyiwani Benny Mayengani the President a va karhi va pfuretela kumbexani ku chela munyu eka leswi Hlavu the Gupta a ri ku swi vulavuleni. Ku ya emahlweni va tlhela va tsala leswaku swi vula ku a studio xa kona ku nuha khele na nkeremba wa honci. A swi tiva leswaku loko Benny Mayengani the President va ze va vulavula hi honci va vula xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikulieza Ndlovu. Se hi nkarhi lowu Hlavu the Gupta a karhi a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, a karhi a kuma matimba eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Hikuva loko va karhi va tsala leswiwani sweswo swi n'wi nyika matimba kumbexana swi n'wi thoma tisiva ta leswaku a delela ku ya emahlweni kumbexana a nyanya ku va a hlambela Mr Post na producer ya vona. Futhe timhaka ta ka Gazati heli leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Album yi ready tingopfu a yi chaseriwa a ndzi tshama ni biwa from le ka kazi na kazi le a hi mabelo lama nga na mona wa swi tiva luya va ri mani luya va rhangi va ni tisela xin'wana va xi yimbelela swa misila yingwe ni yi khoma ni yi ba va rhumela xin'wana va xi yimbelela yini xo xavisa album 39 rand khoma ni yi ba a ni laveki mara luya ka nga hlambi luya hi fanele hi n'wi endlela yinani. A ni tivi ku hi nga n'wi endlisa ku yini a kumeliwa maybe hambi u endleriwa dibi laha kaya a hamba a dibela kwalaha kaya hi ku heyi a ku nge lunghi. Na tivutiso kahle mi tirha njhani u ku sala mi tirha njhani ku nga hlambiwanga, mi tirhisa ku yini ku nga hlambiwanga, mi tirha xinjhani mi nga hlambanga. A ni vuli wena ni nga wa u hlambanga, ni vula ku mara vena loko se kha mi tshama hinkwenu mi nga hlambi wun'we a nga hlambangi swo endliwa nga mi hlambi hinkwenu. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.